Moja vibra. Gen Z Enter Podcast. Bog, dobrodošli u novu epizodu Enterovog podcasta Moja vibra. Danas okrećemo malo ploču, inače uvijek volimo pričati o crvenim zastavicama u vezama. Danas ćemo biti pozitivni i pričati o zelenim zastavicama. Pa za početak, šta bi za sebe rekli u vezi, u datingu? Jel imate više crvenih zastavica ili zelenih? Ja ulažem veto na ovo pitanje. Branim se šutnjom. Da, ja ne znam, ja mislim da sam na neki balans. Da, imamo zelenih zastavica, ne bili sami sad. Da, Tako da. mislim, ne znam, imam zelenu majicu. Kužiš. I Da se svi close ste as it u goes. zelenom tonu. Pa da. Laži i obmane. Ne, ja mislim da imam i dovoljno i crvenih i dovoljno i zelenih. Možda jednih više, ali Ja vjerujem da ti misliš za sebe da imaš više zelenih. misliš? Da. Ona vjeruje da ti misliš za sebe, Ne, ne vjeruje da ih imaš više. Čak i ne. Ja mislim da imam više crvenih. Lea, ti? Ja sam rekla, ja Neće, ulažem nema. veto na ovo. Šalim se. Pa ja ne znam, evo iskreno, ne znam. Jer mislim to je tako subjektivno, možda ja mislim da ja imam ekstra puno zelenih zastava, možda to mojim partnerima baš bilo užas. I baš im je to bila crvena zastavica, tako da ne znam. Mislim da to je u oku promatrača, tako da ja ne mogu točno odgovoriti na ovo pitanje. A što mislite koje su neke glavne zelene zastavice koje vi tražite kad krenete izlaziti s nekim? Naprimjer, za mene je to da je možda pristojan prema ljudima, prema meni konkretno, ali prema ljudima oko sebe. Da nije bahati bezobrazan, nego da, ne znam, pred konobaricom da je užasno galantan. Ja bi to tako volim reći. okej. Galantan. Wow. Tipa to mi prvo pada na pamet. Meni je da nema igrica, da nema ajme, hoću odgovoriti, neću odgovoriti, nego samo se odgovori. Da. I samo se da je sve, da nema previše razmišljanja, da sve ide prirodno i glatko. Meni je da pamti, kao ako smo o nečem pričali, da zapamti o čemu smo pričali i kao da se sjeti onih sitnica o meni. Tako. Tipa da kad ideš na večeru, je li to green flag ili red flag? Da odete 2 puta i sad on zna šta ti piješ ili da naručiš neku klopu i sad on odete drugi put ili 3. put, vani on kao naruči za tebe. Je li to crvena ili zelena? Želim da mi da do znanja da znaš šta ću, ali da mi pusti da ja sama naručim. Kao, Fair. ne želim da netko kao, možda se baš taj dan osjećam drugačije. Šta ti znaš? Slažem se. Da, ja ne znam, meni tipa to onako bare minimum. Mislim, kao... To je bare minimum ili princess treatment? Da, jer mislim, bar ja gledam po sebi, ja sve živo pamtim i ja ću da mi odemo jednom na kavu, ja ću znati šta ti piše. Dobro, to je možda moja profesionalna deformacija jer sam konobarila jako dugo. Ali općenito... Ti smo šla uzimat narudžbe. Da. Ali meni općenito, ne znam, tako neke stvari, mislim, ja krcat od toga pamtim i to je uvijek najveću glupost zapamtiš, ali opet da, lijepo je da se sjeti, da ni bar onda znaš da te sluša ako ništa. Jer tipa ja, moj red flag je taj da ću ja nekad gledat tebe i ja te jednostavno isključit ću se, nažalost. Da. Tako da je to super za ljude koji mogu biti uključeni. Da, ali meni bi bilo čudno da ja naručim za nekoga ili da neko naruči za mene. Osim ako mi nije rekao. Pa da, Prati što ja jedem, kao, what the fuck. Ne, kao okej, ajde mislim, znaj, to je čudno, ajde to je malo znaj, creepy čak. ali Pogotovo onako... već na drugom, kao. Eto, Da. vratimo se na ono što sam rekla na početku, sve u fucking očima business. promatrača. Jedna stvar, nas troje imamo totalno drugo mišljenje. Barbar je to green Da. flag, Luke je to Meni to creepy. psycho treatment. Meni to creepy. Meni je to Ili da ja bare nekome minimum. kao ne, znači ne. Dobro, ja Franu stalno dajem da naručujem umjesto mene jer je meni neugodno Dobro, vi ste pričat. skupa godinama. Kao, Ali dobro, ali ti Da. vjerojatno druga kažeš stvar, ja je. ću Kaj jest ću? ovo, Da. to je E pa totalno da, drugo. ne, to je druga stvar. Tak da. To je više da Tak on da. za tebe naručuje, a ne da... Ali taj Odlučuje neki za ono... tebe, da. I taj neki stav kao... Ko da ti ne možeš pričat kad dođe konobar. Kao, to ne bi, nisam na to mislila. To mi je creepy. Slažem se. Ja Hana ne može pričati za konobarima. Da, ja mrzim. To je možda crveno. Moja crvena zastavica je da ne znam komunicirati s ljudima u javnosti. Nek se onak, nema mene, pusti mene. Znači onda crvena zastavica biti da tvoj partner mora za tebe
komunicirati Da, sa... ja ti Franu tipa kad moramo Ljudima van platit, vašeg babula. ne znam, kad ti plaćamo i onda ja kažem ja ću počastiti večeru, a ti ja njemu dam karticu da on plati. Da ne moram ja stavljati u onaj posao aparat jer ti je meni to neugodno. Da, ja... Ne, fakat, da, malo zabrinjavajuće. No dobro, što se tiče tih crvenih zastavica, uglavnom kad ulazimo u vezu, kad ulazimo u neki novi odnos, imamo tendenciju puno više obraćati pozornosti na crvene zastavice nego na zelene. Pa koje su neke možda te zastavice koje volimo zanemariti, a zapravo su baš to bare minimum od zelenih? Ono, nešto što neko radi i uzimaš zdravo za gotovo. Pa... Sad možda to i nije ali kao odvajanje vremena, kao kad si postojiš prioritete i sada odvojiš se vremena da i nađe se vremena jednom tjedno da se vidite, da se nađete, da su upoznate ili šta već. A sad je li to već bare minimum ili možda nešto više, to je isto onda pitanje. Ovisi koliko dugo se isto znate. Ali da, meni je to. Slažem se. Da, ja ne znam. Kao... Razmišljam sad o ovim što si ti rekao i ne želim opet reći bare minimum. Dobro, ali to je bare Ali minimum. ono kao, ako krećete izlaziti, vidjet, da... pa logično da mora izdvojiti neko svoje vrijeme za to. Inače, kako bi to funkcioniralo? Ne, je. Meni je da te netko vozi. Kao, ako je stalo negdje s autom, onda da te pokupi. U smislu ne, on će tebe sad voziti od točke A do točke B. Nego kao, idemo van, pokupit ću te. Kao u tom smislu. Je. Ono zamijenila Tinder i Uber. Girl, koje su zelene zastavice na dating aplikacijama? Tipa? Ne znam, Više nisam ih slika. nikad koristila, pa ne znam. Više slika. Više slika? Iz više kutova i da nisu kao normalne slike. Da. Ako imaš 2 slike. Kao... Opis? Da nije ono... Sad, opis treba biti neka zlatna sredina. Ne smije biti previše, ne smije biti premalo. Da. Jer ako je previše, kao koliko ti vremena imaš sad zapisati o tom. I kao pisati cijeli esej. Pa realno, to je isto malo creepy. Luka na dating aplikacijama na koji se božavaju ljudi tako ima previše slobodnog vremena. Pa ne, ako ja već 3. put scrollam kroz tvoj esej o sebi, sorry, Da, nešto ne Jednako valja. nemam te što onda pitat na kavi. Sve si već Pa naučila. da. A koja je najprivlačnija stvar koju muškarac može napraviti? Tipa, za tebe općenito. Nešto što je baš je li to da ti donosi doma cvijeće kad ona parpalina faca? Najprivlačnija stvar koju muškarac može napraviti. Šuti. Što više ignorira. Žalim se. A daj. Kako je Barbara rekla, prije nego što smo krenuli snimati podcast, da su meni svi green flagovi, red flagovi, tako da. A nije, ne vjerujem ja u to. I sigurno, ti si, ja mislim da ga ti tipa možeš, ti si baš onak tip meni osobe koja može posložiti, onak dobro ga možeš, baš bi bio dobar prema tebi. Misliš, Ne bi imao izbora. Pa ne. Ja bi bila dominantna u tom odnosu. Da, pa ne znam, evo, pa ima puno stvari koje jednostavno su nekakve pozitivne, lijepe, male geste, bilo to je to što je Barbara rekla, da možda dođe po tebe, da te iznenadi nečim šta. Evo, meni možda ta iznenađenja, ja jako volim iznenađenja i ne mora to biti ništa sad ne znam kako veliko i nije tu čak ni materijalno, ali da tipa to nešto onako iznenadite nečim. A ne da je cijelo vrijeme samo kao, a da, svejedno mi je, sad ćemo mi, šta želiš, kako god želiš. I to je isto jedan veliki green flag kad je neko jako odlučan. Da. I kad zna, a ne da ja dođem i da sjednem u auto i da ga pogledam i da on meni kaže i šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Evo sad ću otvoriti vrate i izaći van i vratiti se doma i raditi pametnije stvari. Ja ću otići doma. Kao šta ćemo, evo ja ne znam za tebe, ali ja ću otići doma, mislim. Je, ali to stvarno jako često cure kažu da nema, i ja stvarno nema privlačne stvari nekako kad tebi dečko ili frajer te pokupi i bude kao, ili spremi se, idemo tu i tu, budi spremna u 7. Da. Sad ovisi, ok da ste vi 3, 4, 5 godina u vezi, pa to vam je već naš... I tad isto naravno treba biti tog momenta, ali vjerujem da će
u tom aspektu biti više puta kad ćete ono jedan i drugi biti, a šta ćemo sad to. Ali pogotovo kad si na početku nekako, ne znam, da ti meni dođeš i pitaš me ono šta ćemo. Da. Nema smisla. Tako da eto, dečki, planirajte malo više. Da. Komunikacija bez igrica je za 89% ljudi jednog istraživanja pod broj 1. Green flag, to je Luka, to što si ti rekao. Manimo se toksičnih ljudi, to smo prošli u prošloj epizodi. Da, istina. Pa nekako ono... Jesi ti pridržavaš toga? Pa, ne, iskreno pridržavam se i čim vidim da nije da ono ide prirodno. Čim ja previše razmišljam, nije mi, isključim se, nije mi to. Onako, to mi je neki indikator je li ide stvar prema dobrom putu ili ne. Je. Baš sam pred neki dan vidjela video, jedna cura objavila u stilu kao kako ljudi pričaju, nemoj pokazati emocije, budi hladna, nemoj mu odmah dati previše pažnje njemu ili njoj ovo ono. I onda ona pitala kao, i za šta nama onda služi srce, za šta nam služi to sve, zašto jednostavno ne možemo biti onakvi kakvi jesmo, zašto ne možemo jednostavno pokazati nekome ako nam se sviđa, ako nam je stalo, ako smo zainteresirani, nego to sve moraju uvijek biti neke igrice, ko će koga više ignorirati, ako si dostupan, onda to nije primamljivo, onda to ljudima ne sviđa. Meni je to, na primjer, glupo. Meni je to glupo zato jer, baš to, ako si ti zainteresiran za nekog, bilo to da će to ići u smjeru da ćete se oženiti na kraju ili da ćete prekinuti nakon 2 dana, zašto ne jednostavno to pokazati? I općenito, ja mislim da smo mi sad generacija u kojima ono, nemoj slučajno pokazati da ti je stalo do nečega. I onda ti zapravo za pol ljudi ni ne znaš šta misle. Meni je to, na primjer, meni je green flag kad meni neko jasno da do znanja šta on ima na pameti i šta on misli. A ne ono da se predamnom pravi kod da sam mu nebitnija osoba na svijetu i onda mi 3 godine kasnije kaže kao da, to uopće nije bilo tako. Puno si zelenih zastavica. Puna! Da, poštovanje granica, to je isto dosta visoko tu na tom, dosljednost, da to kad netko kaže čujemo se, javit ću se, vidimo se, da se i toga drži. Empatija u praksi, ne samo riječi, to je isto jako lijepo zvuči na papiru, i da je podrška tvojim ciljevima. Znači da ti pruža podršku konstantno, da ste nekako na isto valnoj duljini. To je isto jako bitno. Ja mislim, kad si s nekim, odnosno komunikacija, da je dobra komunikacija u smislu, ok, to su tvoji ciljevi, ovo su moji ciljevi, zašto ja mislim možda da je to što ti radiš ispravno ili ne. Uglavnom, cijela ta komunikacija mislim da je tu jako bitna. Ali kad se osvrnemo malo na to, baš bi se dotakla toga koliko je to danas i zbog društvenih mreža izraženo da svi pričamo o tim crvenim zastavicama. Svi smo užasno negativni oko datinga. Pa, članak koji je najčitaniji, baš sam gledala intervju sa Annom Wintour, da je kao Vogue najčitaniji članak u ne znam koliko zadnjih godina je bio taj za to kao da je cool u 21. stoljeću nema da dečka. Da. Pa što je crazy. Da. Znači, da, mislim, to je samo odraz društva, kao, ali dobro, ja nisam pročitao taj članak, ali pretpostavljam da misle kao, dobro, možda dečka ne u tom tradicionalnom smislu, kao, jer nije sada cool biti. Cool je biti solo. Cool je živjeti kao solo život, nemaš se nikom opravdat, kao nakon napornog tjedna dođeš doma, popiš čašu, ne znam, cuge, odeš s curama van i kao brineš se, to je neka vrsta mentalne higijene sam za sebe. Mislim da je to više, evo, tipa ja kad sam pročitala taj članak, općenito sam razmišljala zašto mi konstantno dijelimo kao solo veza, zašto je to onako primarni cilj cijelog našeg života u društvu. Meni to, na primjer, nije jasno. I mene je tipa taj članak čak malo i razveselio, iskreno. Jer uvijek ti kad si u vezi, onda ti svi plješću, makar ti bio u najgoroj vezi na svijetu, svi će ti dalje pljeskati, jer ajme bravo, ti imaš partnera i ti si sad tu pobjedio sve, ti si dostigao svoj životni cilj, što je meni glupo, jer kad ti kažeš da si solo, onda su svi ajme, jadna. Da, šta ćemo ali ja sad nisam, s tobom? ja općenito kažem za sebe, pa meni to nije jadno. Evo, ja sam tipa osobe koji super funkcionira solo i bolje, iskreno, ne znam, sad nekome će to biti green flag, nekome će to biti red flag, ja bolje funkcioniram sama sa sobom nego s nekim u vezi. Meni život ima bolju konstrukciju. Ne kažem, možda da nađem nekog ko mi paše, to bi bilo drugačije.
Ali općenito mislim da te podjele kao šta je sad in, šta je sad out, da je to jako općenito nepotrebna stvar. Ono, pa nisu hlače da sad... Da, mislim da smo zakomplicirali sve to jako i s tim green flagovima i red flagovima i jel trebaš biti single, jel trebaš naći nekog for life, jel di ti trebaju biti standardi kao... Da, jer sad ono doslovno ti red flagovi to ide toliko u dubinu, ono, ne znam, red flag je ako sluša tog i tog izvođača. Neću biti s dečkom koji sluša tog i tog izvođača. Neću, malo je to sve... zato je to 21. stoljeće takvo da su veze jako toksične i jako je teško naći nekog, jer jednostavno svi imaju nekakve užasno čudne želje i kriterije koji na kraju dana su nebitni. I na kraju biraju, tipa, ja gledam i po svojim prijateljicama i to, one prvo biraju neke stvari koje su im kao green flag, koje su skroz nebitne, prije ono, ne znam, dobar je, ponaša se tako i to. Da. I zato je to tako jednostavno. Je, prioriteti su malo krivo složeni, a isto ovo što si ti rekla kao da kad si solo možeš ići na piće sa curama i tako to, ali po mom nekakvom viđenju to ne mora se otpast ako ti si u vezi. Tako da u biti treba se znati naći nekoga s kim se osjećaš dovoljno slobodno kao da si solo, a imaš nekoga s kim ideš kroz život. Ali vam green flag kad vaš partner želi provoditi previše vremena s vama? Meni je to tipa opasni red flag. Ja to ne mogu, da. Ja isto... Ja jako volim svoj me time i ja mislim da veza može... Mislim, ima ljudi koji funkcioniraju tako da su od 0 do 24 zajedno i svaka čast tim ljudima. Kao, postoji sigurno nešto da ti je ta osoba ono komfor koji voliš i koji ne želiš, možda si... Ono, paše ti. To je meni skroz okej. Ja sam totalno drugačija od toga. Meni stvarno treba... Super da ti si moja komfort osoba, ali treba mi vrijeme za sebe i trebam biti ako sam ja loša, jer ne možemo ti i ja biti dobro ako sam ja nesretna ili nezadovoljna u tom trenutku i trebam se posložiti sama sa sobom u glavi. Da, bit ćemo mi u istom stanu i živimo zajedno i sve je to ali ja ću biti u jednoj sobi i pusti me da čitam. Baš sam te to htjela pitat, s obzirom na to da ti živiš s dečkom, kako to funkcionira kad se trebate, razdvojiti. Dobro, mi se ne vidimo dosta zato što moj dan izgleda, Bože me sačuvaj, njegov dan isto tak. I onda dođemo doma uglavnom ili se vidimo na kratko tokom dana ili ti se vidimo navečer. Ali tipa ja kad sam, meni je jučer bilo užasno loše, baš mi je bilo loše navečer, danas jutro smo imali taj intervju, pa podcast, pa ovo, pa ono, mene je toliko bolila glava da meni nije bilo dobro. I čula sam se s njim i ja govorim kao Fran, ja ne mogu doći k sebi. I on je došao doma, bio je obok, si okej, ja sam bila u sobi, malo sam čitala, zaspala, on je me pustio da ja budem, kužiš, uz tih svojih, u svom balončiću, ili da se ja stavim seriju, on će ti otići u sobu, čitat, učit, radit, sam ćemo se onak odvojiti. I dalje smo kao skupa i dalje jel hoćeš jest, poješćemo zajedno, ali nema tu neke... baš onak znamo, ti nakon nekog vremena počneš čitati tu osobu i ja znam da šta tebi paše. I tako on zna šta meni paše i onda samo onak to napravi i super. I sljedeći dan sam bolje i onda me pita kak si bolje, super i vratimo se. Tako da nekak je to prirodan. Po meni je to zdravo. Po meni je zdravo da ako meni treba da ti dođeš u krevet i ne znam, legnemo prije nego što idemo spati i ne pričamo, jer ili sam živčana na tebe ili si nešto napravila ili se ništa nije dogodilo, nego sam želim čitat i odmoriti mozak ili gledat seriju. I to baš mislim da je onak, ako to možeš s nekim i ako imaš to s nekim, da je to baš onak neprocjenjivo. Jer osjetiš taj komfort, ali opet kao ti si u svom balončiću, ja sam u svom, ali smo zajedno u našem. Da. Pa meni je to jedino zdravo. Bilo šta drugo mi je ne. Jer to kao što si rekla, treba prirodno doći do toga da se toliko dugo znate i razvijete odnos, da čitate jednom dugo, razumijete se i nema nikakvog niti forsiranja, niti kopkanja, nego samo i ide glatko. I to su ti male zelene zastavice koje onda se pretvore u jednu veliku zelenu zastavicu i onda na kraju dana imate stvarno onak zdrav i kvalitetan odnos, ali treba raditi na tome. Ja stvarno mislim da je to onak nešto što se konstantno radi na tome.
I to je najbitnije. A što se tiče toga da romantiziramo crvene zastavice općenito i taj nemir u vezama, konstantno imaš osjećaj da na internetu baš ono je cool je dizat prašinu i cool je biti tako onak, kod frajera ne valja to i to. Imate tu kaj za dodat možda? Pa da, mislim, uvijek je lakše govoriti o negativnim stvarima i ukazivati na negativne stvari, zato jer kad na tuđe negativne stvari ukazuješ, ne razmišljaš o svojim i ne radiš na svojim. Tako da to je najjednostavniji bijeg od samog sebe. A i to lakše je pobjeći nego raditi na nečemu i kao graditi neki odnos i zapravo se žrtvovat u smislu kompromisa ili rada na sebi. Da. Ja mislim da tu postoji više nekakvih različitih faktora i u kojem periodu života si ti trenutno. Jer tipa, ako ti kreneš izlaziti s nekim ili nešto, ako se ta osoba tebi ne sviđa, ti ćeš odmah krenut njemu tražiti samo crvene zastavice i to je normalno. I to odmah, evo, svatko tko ikad bude u takvoj situaciji, nek zna čim krene tražiti, znači da samo traži izlaz van iz toga. Onda opet postoji isto period u životu nekim ljudima koji će biti kao da, meni sad baš paše da sam s nekim dečkom koji će unijeti nemir u moj život, jer to je ono što meni sad treba, ali ljudi onda moraju biti svjesni šta rade. I dosta ljudi, ja znam da to tako i rade, znaju da to nije dobro za njih, znaju da to ne ide nigdje, ali eto, možda im je neki drugi aspekt života monoton i onda žele iz toga dobiti tu neku, taj neki nalet adrenalina. Yeah. I onda opet imaš tu neku treću fazu u kojoj shvatiš, ok, sad sam možda spreman i onda tražiš, tako je to, ljude s kojima možeš graditi odnos kao što si ti sad rekla. Ali to je tipa, to nas uče i knjige, i filmovi, i cijelo društvo da je to super cool. Kao super je cool kad te neko ne ferma niti ne samo to je dokaz ljubavi. Kao. Da. Ako je to tako, tek onda je to prava ljubav. A to je iz vrtića kao, ovo mi zdrga, to je zato mu se sviđa. Da. Dajte voli. Kad su te klinci tukli, mene su šorali u vrtiću. Mislim, nismo šorali, ali djeca, klinci, ja sam uvijek bila najmanja i uvijek je neko bio veći, jači i natezanje neko. I uvijek je to bilo, ko te tuče, taj te voli. Da. Kao oni su samo, tako pokazuju tete u vrtiću, isto. Uvijek je to mislim, ludo. Ali drago mi je da, evo, baš svatko i vas dvoje koji ste solo, koji to nije, i stvarno to, super mi je ovo što si rekla, to je danas, zašto ne bi bio solo? I zašto ne bi, pogotovo ko žena, mislim da je tu puno izraženiji taj aspekt, pa ti moraš imati obitelj, ti moraš se skrasit do 25. I onda ćeš imati karijeru ili nećeš ni imati karijeru, nego ćeš biti majka i tako ćeš se ispuniti. Tako da stvarno mislim da treba i mi ko mlade cure i trebamo biti te koje zagovaraju taj kao, hej, ne. I ok biti solo i ok biti u vezi, ali to nije moj personality. Na kraju dana veći green flag je da si solo, nego da si s nekim samo zato da budeš s nekim. I znam jako puno ljudi koji to rade. Znam i cure koje to rade. I onda kao to bi trebao biti green flag jer su one u vezi, a zapravo to nema smisla. Tako da je to još jedan green flag. Ako misliš da ne trebaš biti u vezi, jednostavno nemoj zavlačiti nekog, nemoj maltretirati nekog i lijepo budi sam. Biće ti super. Kako je meni Luki dobro. Potpisujemo, da. Tako je. Potpisujemo. Dobro, to je to onda super. Za kraj baš onak točkana i lijepo. Hvala ti što si bio s nama, što si pratio još jednu epizodu Moje Vibre. Čujemo se i družimo u sljedećoj. Imaš nas na YouTube, Spotify, Apple Podcastu, Radio Player aplikaciji, Enter aplikaciji i to je to. Sve sam rekla. Da. Čujemo se, vidimo se. Čujemo se, bok. Ćao. Bok.